General Ashraf Atiya, guverineri w'intara ya Aswan ho mu Misiri, yasuye ibitaro birwariyemo abantu bakoze impanuka ya bisi uyu munsi wa gatatu. 10 muri bo bahise bapfa, harimo 5 bo mu Misiri n'abakerarugendo b'abanyaburayi. Uyu munsi wa gatatu perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasuye Clermont, agace k'umujyi wa Durban, hari icyambu kibasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi igahitana abantu 60. Mu Burundi, abahanga mu bijyanye n'iteganyagihe bavuze ko imvura nyinshi ifitanye isano n'ihindagurika ry'ibihe yatumye ikiyaga cya Tanganyika kiguma gutera impungenge zitigeze ziboneka mu myaka 20 ishize, nyuma y'imyuzure yasenye amazu menshi imyaka 2 ishize. Abakora ibijyanye n'ubuhinzi baturuka mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburengerazuba bahuriye muri Benin, ahabera amahugurwa agamije kubahugurira kubungabunga imirima, ari nako bakomeza kugira ubuzima bwiza ubwabo. Umuntu ukora amafilimi ukomoka muri Uganda kuri ubu ari gukorana na studio ya Disney ya hano muri Amerika, hafite icyizere cy'uko uyu mushinga wo gukora filimi zo mu bwoko bwa cartoon bizageza Afurika ku rundi rwego.